Assalamu alaikum cemaat, qandaysыздар? Таза шивис. Ene bala satuğa çıkıp otat. Mınау birinci torpağı tuğanlar. Torpağı dağı dengel nerse mına körüңүздөр. Birinci de şunday berse maşallah sonun. Enesinin süttülüğü torpaqtan bilsеңiздер болот mına. Kulak başlarda qappak. Uydun uzunluğu, uydun çoğunluğu öte жақсы tuğanlar. Uyda 7-8 de sütü var. Mına körüp turasыздар. Doxalasa uydun boyu 1.35 plus minus mineke. Birinci balası. Uydu sağıpta көрсөтөлүк. Uy жош туғандар сағанға дағыч. Ақ жел мына. Соскалар 4-4-тен рабочий. Мына көріп отырсыздар. Мінеке. Соскалар іштейді. Uyda тепсіз өнері жоқ. Мына. Құда қаласа. Uy жош. Мінеке. Uyдың сын сыпаттары өте жақсы. Таза шивис уй алам, жаш уй алам дегендер көріңіздер. Мына тишini көрсөтүп коелук. Мына көріңіздер. Тиши дагы жаш туғандар мына көріңіздер. Эки тиш. Мына 3-4 тиште неми чыгарып атат. Көрүп турасыздар. Биринчи баласы мына шу. Жаш мал алам, спат мал алам. Үйүмдө спат малдар турсун дегендер көрүңүздөр. Кудай кааласа бу малдаган адам эч күйбөйт. Кудай кааласа бу малдан береке табат иншалла. Torpaqты қараңыздар, torpaqты машалла өте сонун нерсе. Мал алсаңыздар шундай спат малдар да алсаңыздар, Кудай кааласа күйбөйсүздөр. Акчасы 235 миң сом аз-маз кеми бар. Сурай бересиздер, 235 миң сом аз-маз кеми бар. Адрес Кызылкия полигон. Где-то область, Кудай кааласа доставкаларды уюштуруп беребиз. Кызыккандар чала бересиздер.